phinde ngibuyele taxi sengifuna ukuyobuka kahle siphinde ngizana lokho ngicheck ukuthi kwenzalani la lokho ngizochaza la yabo bemqhuba bengena ngaphakathi bengena ngaphakathi bemugwaze bemshaya benze yonke into futhi cacuthu ulala phansi yabo khathela la phansi futhi bemshaya kanjalo bemshaya kanje bedlule futhi seme alanselele phansi futhi anyaka seminyaka into yedwa yambona so bese ebuye ezomshaya ngesando la engqondweni leso sikhathi level laselehlile sesele nje futhi tolo zakhe bese bya phezulu bese yachama bese buyalasha sokuthula kwakhe sanibonani babukeli ukuthi makhaya igama lami ke mina ngokwazi ngakansela ngiphuma phansi kandla amahlathi amnyama sinibingelela silapha kune podcast lapho khona suka sixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene nenkinga ke nje ekuthiwa zibhekene nabantu namhlanje ke asikho la sijwayele ukuba khona eGoli njengoba ngishilo ukuthi sithathe itho ukuthi sifuna ukuvakashela zonke izindawo ezisune possible namhlanje ke sisethekwini eGagasini ngihlangene ke lapha nabahambeli bangakhona kwaZulu Natal ngokuzama ukuthi sikwazi ukucover wonke umuntu ngabe ukuthi nje kuphela abantu bafika kuthina amamelo kubegibela nabantu baseGoli ke besibekezelele sohamba sigcina sibuyela futhi ngaseGoli namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba noma wami uzosichaza kodwa ngaphambi kube sichaza ngiqinisekise lokho ukuthi mbukele ekhaya siyalijabulela kakhulu usizo nokungenela kwakho ingakho nathi sisukumela kangaka ukuhambela indawo siphinde sikwazi ukuthi sincede abantu abazokwazi ukuncedakala kanti ke singalibali kubantu bama Friends of Podcast izingane zakwethu singakujabulela kakhulu ukuthi nidlale le ndima ekutheni bamsane ngathi kuma Friends of Podcast uma ufuna ukujona ama Friends of Podcast kulula nje ukuthi wena usibhalele kule number yethu ekhona lapha kubhayo wenza kanjalo kuzoba lula le number ka 075 kanti ke futhi uphinde futhi uyisithintele wena umbukeli ukwazi ukumsisa ngenkinga abhekene nayo mama asike sibingelela ababukeli bithi makhaya uthema ufika lapha ababukeli bazoxaya ukuthi kungana amehla sebomvu ingenxa zeinkinga eziningi obhekene nazo ngizofisa ukuthi ngikuphi ithuba uxoxe konke ungathi ufisa ukuxoxa mhlambe awukubingelela ababukeli bithi makhaya mase uhlala pheko udaba lethu siza ukuthi kwenze njani ngibekela abantu emakhaya ngibeke nabhodcast yebo abantu bakhona ngaphakathi igama ngoAndile ngawanya sibongo hlala endaweni sentshani ngazalo la khona yes kule umntana okhonzayo yes khonzezayo yes khuliswa esalwazini ekhehla unyawo namagini yeah sikhule sibabili nje ekhaya sisoma mdala bese uba mina sikhulu sogogo nomkhulu so kwafika isikhathi ukuthi umkhulu nogogo bayashona siswami waseyahamba uhlala ekhulu nomyeni wakhe ngase ngisala ke mina ke yes kusala ngamaphuquthi ke fanele ngiyibonele because umuntu wayeshadile kaNgcobo so ngiyazi nani ngabantu kube mnandi ngabo mama ehlane steak fat sesithanda izingane zazo yabo kumama so ekukhuleni kwami engidlule inkingeni eziningi ngibonde ngiyangani ukuthi fanele ngiqale ngakuphi ngcine ngakuphi kodwa ke ngizokuchaza nje konke makhathazeke kuthe kusuka ama-section gogo nomkhulu bese ke bangichaza nje singaba ingane nje siyehle enyuka nje ngayeka isikole ngaphuza utshwala ngikwaza nami ngisengimuntu ogwazayo nje abantu yabo so bese ngihlangana ihlobo zami eShakaville yes then bese ziyangigcina ke ngihlale ngisebenze ngihlale eShakaville bese ngithola omunye umfana okuthiwa Sithe sembiswa kaNtuli Sibongo sithi ngijole naye kwakumfana right yabo ngijolele naye ke bese sithola ingane yokuqala kuthiwa uSiphamandla yes uSiphamandla bese kuba isibili uSinenhlanhla yes futhi bese naye eyashona emhlabeni ke ebulawa abafana baseroundini lawo bafana bembulala ukuthi wayiphila loblocard wakhe yabo so ke emveni kwalokho ifirstborn yana 1 year 6 months lokuqala eshona babwabo lo munye yana 2 weeks imphuma esibhedlela eshona nje hamba emhlabeni so ngikhule nengane ikhula nzima ukukhula kwengane kube khona abantu abaqhamuka abathi abazihlobo nakubo kamfana cause ngoba sengichazile ukuthi bengenayo indawo straight so babona impilo engiphila ngoba sengiyaphusa kenza nengane sezikhona nomfana obuseshonile so ngibanikeza ingane ngithi abayikhulisa bebeyikhulisa ke ingane
kuhamba isikhathi sokuthi benginokuyivakashela iy'ngane zincane ziyangokukhula-ke njalo mengifika la ngifika iy'ngane lenye intombazane shuthi siney'nyangane iney'londa khona siney'londa Yes. bese umfana lo komfana kunesisi siqumbile yabona kusona sisengane le Yes. yabo shuthi ingane ezinekwasha so ngaleso sikhathi shuthi bese ngireporta usisi wami lo ngithi uhlala eGoli ngimtshela nginenkinga ey'ngane impilo ngathi angiyiboni ngathi usisi wami bese foluma xoxela ukuthi fanele iy'ngane zithathe ugcine uma ngcono Yes. ngizendlela kungayo iy'ngane nampela kwenzeke njalo-ke futhi bebisa ngaphandle kwenzeke njalo shuthi uma athatha ngathi umuntu iy'ngane ezimvakashelayo endwedwe Yes. fanele ayibuyise uma besehlela ukuthi ngeke sabuya ingane ngoba uyayibona zinjani iy'ngane asakhona ukuthi ayibuyisele emuva le beyihlala khona kuba ababwazi Yes. so bese bona bebhala khona iphepha ethiwa iStenger Weekly kwiStenger kuleyo phepha ngihlalele nje edrobheni etown indaba ngani ngibone ngumuntu uqhama neStenger ukuthi ngibonile iy'ngane zami ephepheni ngithi kuney'ngane zami ephepheni ethe shuthi iy'ngane la ziwu-4 khona lezi zami ezuthi unezinye so kufuna lo ma wazo la uthola uma wey'ngane afunile indaba ewukuthi bese ngibuyela kulo muzi lo ngithi ba umndeni odwa babengane naku ngivele phi kuvela iy'ngane zami ephepheni kuthiwa kufunakala mina kanjani phela iy'ngane zisekhaya yabo lonto siyixoxile le nto le ukuthi fanele ivakashele ekhaya bese bethi hhayi lathi ababhala iphepha abaronke okay ekhaya-ke shithi besethi ma siyafunakala e-welfare shithi besifonela ukuthi base-welfare ama-social worker laba bantu bona kulo muzi bese unayo iy'ngane zintshontshiwe ngibiza uma ngithi akeze ney'ngane ngala isitenga uma wahlala endwedeke uma akeze ney'ngane ngala isitenga nakho ngiphuma emaphepha ingane iphuma emaphepheni kuthiwa kufunakala mina okay uma nathu-ke bese ezuma ney'ngane esitenga meyibuya mefike e-welfare singene kuma-social worker mayesingene kuma-social worker abuze ama-social worker ubani lo bese ethi uma mina ngugogo wey'ngane bese kanti ubani lo buze mina bese ngithi mina nguma wey'ngane bese kanti bese buza laba bantu laba kubo wey'ngane bese kanti uphi lo mama kuthiwa akaziwa wey'ngane bese ngiyachaza mina ama-social worker ngithi mina yibo iy'ngane ngiyibona nje angisho ikhathi leqolo ehlala kubona ngalo sikhathi wakusagenqa isithupha-ke mina lokuhola lahlala kubona angiya khona uma iy'nsuku zokuhola ngihambe nawo ngifike ngenqa isithupha sami bethatha into abayithatha ngibe ngiyihambela futhi because ingane sihlala nabo bese ama-social worker hayi wona asayingeni manje afonele enkantolo athi enkantolo shithi maybe shithi efoni mekhuluma enkantolo shithi lo muntu ophendula ngicabanga ngoba wathi lo social worker hayi angazi ngalidabula shithi wathi ayidabule because uma ingane into yaphila shithi kuphendula senkantolo Yes. sesuka lo social worker hayi-ke so idocument liyadatshula le ngoba wena ma wengane uyaphila yabo lona bathi laba base bakwami basemzini wakwami bokuba wengane bathi bafuna baphume bedini bathi bafuna ngibakhokhele ngabatshatha umfana wena akasekho oqala washona Yes. wesibili angisebenzi niyangazi ukuthi ngingumuntu onjani mina ngiyayihambela anginasikhathi yabo lona naze la ngibona ngisho ngiyosebenza ebese bethi asazi wona singabatshela ngizobamba amatoho la mandiyeni ngoba mandiyeni ngale ngasekhaya sometimes uzibhalela u100 yabo lonto mhlawumbe day mhlawumbe uhole ngesonto 500 ngithi ngizobamba amatoho mandiyeni bese ngikwazi ukuthi nginikeze u100 njalo ngesonto ukuze cover lenyanga lezi nyanga eziningigadele izingane opera ningithembisanga ukuthi ngikhokhe ngoba izingane ezini yabo lonto so hayi babonsa bayizwa into bavane bengishiya nami uthi masambe bengishiya kanjalo bishaya imoto behamba nami thathela umama sambe niyokufaka isitimeni buyile emakhaya nezingane yabo nedifense zasala kubona sayisenza idifect ezintsha Yes. yabo uma ngihambe noma senze yonke into masiya umafezi sebhalisa iqolo mina sekasasa qala mashalo lokho nasendwede singane sengale ndwede sifike sikhuluma mshalo lokho sichaza istory bese sithi mina emashelokeni ngoba anginayo indawo esithi yokuhlala ngicela ukuthi ima iqolo liphosa ngilise ngala kuma yabo lo holo yena yabo yonke into nje ibe kubile ngokumana phela besenzeleka amshado worker bese siyakasasa sasafesibhali sonke into ibelula ingane bese ihlala noma yonke. Yes. Okay kube ukuthi ukuhlukana kwami labo ubuhlobo ukuthi yabo baba wengane. Yes. Alright kuyabe yaqhubeka impilo ingane zami izihlala noma ngoba bengichaza ukuthi lapha uma ushadile akukhona ekhakithi. Okay ingane ayihlali kahle ingane zami okay
okuyabe kuba mnandi esengizuma uza nezinkulumo zeingane ukuthi ziyahlukumeza ingane phela ziyakhula nazo yabo ngifika ngivashile ngizobona ingane zami phela ngiyazi vele impilo ayikho kahle mina yes ngifike ngibuke phela ingane zami zikho lesikuthola sikuyabanda ingane zami ihlele emathilizini bangafuna sihlale shokusofa lapho leso sikhathi ikhona umzukulu westepfather uzalwa ingane yakho ustepfather komunye umama so yena yahlala kusofa ezami shwa ihlala emathilizini nangithi ngiyayigona Tsoyibo ngigona ngane indala nje yabo bale ngithatha ingane zami phumela nasemnyango bathi ngakusasa ngoba ngikhamba ngami lithi yangihlukumeza vele kwanami angifunakala nezingane zami yabo uma shithi wayemsaba kakhulu isifade ayisaba kakhulu yabo oba ngawusha ngize ngimtshela uma uthi mina ngeke mina ma ukuthi ngithanda indoda engayifuni ingane zami ngangimtshela nje clean umbone ukuthi iyamudla lento le eyisaba ngale ndlela angithi mangizamela imali mina ngemali ezole ngane ngithatha imali eqolo uneze imali yami ngoduke nengane ngizobona ngipampa nazo kunalento eyenzakala ngoba so ma bese ongihambe nasengane ngizothatha lamane eduze uthi ubegqwa amanapukeni ngathi ngizala lo munye nomunye wayigqoya inapukeni ngiyabo eduze uma ngichazela ukuthi ubaba engane wayena lo munye ana 6 months lo munye ena 2 weeks ngathi ngizala lo munye nalo munye wayigqoya inapukeni benalo odlubisa omunye yabo so ngithatha ngiyafukuza ngathi angiphile ngishekhani ngiyafuzela ngehla ngenyuka nezingane ngibheke manje ngibheke eSteng futhi ngasenandaba nomuntu emhlabeni ngase nje nengqondo ngathi asathathi kahle umama nezingane ngibelethele omunye lo munye ngimqukulile nezikhwama yabona nje ngihamba koverle abantu babethula bengibona bethi yaphila umuntu ahle ekhanda yabo yabazi kaMati emhlabeni manje sibangibuka bayakhuluma banye baze bahle ngabe nandaba angabe ngehla ngenyuka nazo izingane zami okay bese sister zathina khona sesuthozo wathi hayi angizohlala ke naye hlale ke nengane sibe right sisame oyeda simlethe athi sisama ungcono oyintombazana akeze mina eGoli lo mfana usale naye ngalapho okay bese ehamba ke lo ntombi ehlala eGoli abe right lo mfana ngisale naye ngalana yabo kube kuyaba ke ubeshona babe ngane zami lo mfana uyakhula futhi ngihlela sister sibe right ke nami ngiyayiqonqa ukuthi babe ngane seshonile ngiyaqoma ngizothola umfana mengithola umfana wasenkobongo yabo ungambize ekhaya no it's fine ungambize ngizothola umfana wasenkobongo umfana mengimthola umfana ufunda isikole lenomzimba nje wangathi umuntu okhulile kanti umzimba wayomfana nje umncane but wangangitshela ukuthi ufunda isikole hayi umfana ngithandane naye bengithandana nomfana angangitshela uzalwa eGwilini bakho isigwili yabo kodwa kamama bayidlela imbuya ngothi yabo lo so ayimfana ke futhi nami ngimthola ngivashele ezihlobeni khona enkobongo so umfana hayi sithanda nomfana manje kufikela ukuthi uyeke isikole unenkinga yamehlo ukuthi bengakhona ukubuya esikoleni kahle yabo buyafeyila asiyeke isikole bese isikole umfana hayi lokho ngimvakashela kubonke gcine sengihlala khona kubo ebese lengane umfana landa usiphawa umfana ngimtshela nengane ezo2 ethi angiyilanda ngimtshela enhle segoli ethi angilandele khona ngimtshela istory sami ukuthi ngimtshela ukuthi ingane zami zakhula kanje behlupha kanje ngimchazela ukuthi isambe sihlala sisho Stekfather ngibuye nomfana wami sohlala kahle lo mfana lo mfana hlala nefamily yakhe base bahlwana nomama umama uyihlala nabo lo mfana lo nobaba nje sebehlala no baba kuhlala leni nabakhosikazi akhe nobaba ngeke ngicela ungamusho isibongo it's fine hlale kamfana kunzima kakhulu hlale lana ngihole iqolo lengane njoba ngila mhlambe la njoba mhlawumbe bawu10 bona egcekeni njoba bawu10 zonke ingane ihole iqolo lezo ingane yabo nami ngiholele lezi eziwu2 ngiholele segoli ngiholela lola okay la
basiba mhlawumbe mhlawumbe nami ngisuka abanye sifisa kunezela nengane yami lana bekuphaka impethe phaka bemaningi la umuntu yedwa osebenzayo lo muzi lo kusebenza umama uncane wakhona yabo sangothi okay khona ngisipheke lo muntu engithana naye wakupheka yena ephekela ingane zakubo so omama bakhe babetha sambeni sesiyophuza shiya sasiphekele lo akaphekela ingane umyeni wami njalo sakaphekela ingane zonke lezi ayigeze enze yonke into kwakuba buhlungu ke mina bengibesami sophuza ngishiye lo silisi umboni naye inkosi yami yabo manje phela angisenomuntu fanele understand ngisenomuntu le mina so ngisinayo hambani bomani yophuza ngicela ukusala ngimsize yabo ngisale ngimsize ngibuze kwenziwa kanjani mekuphawa kini asho lapho ngasikhathi kuphawa yabona kunzima kakhulu kunzima thothi kuphakwa irice nezambane mhlawumbe elilodwa elibilisiwe lifaka usawoti yabo lapho izitsha zingakanani yeah qhutho lempilo kusho ukuthi manje sina ngijwayelanga nengane yami ayijwayelanga yabo mesolile iqolo mina ngizothenga yabo lonto mengithenga i-braai pack yayiphekwa semtime yonke yebo i-10 kg and Caroline maybe yahlala 3 days 10 kg yahlala 3 days ithola siphelile ngabuthi angikwazi ukuphela lempilo yabo ngasengicela lo wami ukuthi ngoba ne-room lakhe seceleni sengicela lo wami ukuthi ngicela ukuthi sipheke sobathu sipheke sodwa kodwa ngizobiza umndeni ukuthi ngichaze bangaboni sesivusa amabhodi wethu nje eceleni yabo ngizoqala ngichaze umndeni wakini ngithi mina because bebebona sometimes bembuye ngingadli ngoba ngihluleka ukudla okuphekiwe yabo lona so bese ngizocela umndeni wonke ukuthi sikhulume nako singikwazi ukuthi sipheke sodwa eceleni ngiyabo konzo la ngizoba nesitofu zosithenga izinto nje ngizoyizamela mina because ikhona into zambese ekhaya ngitshela lo wami yabo bese room bengilisebenzisa umbono nalento engiyishoyo yayisaba yabo yasaba umfana osabayo isaba nje uma wakhe wena uma wakhe emsaba kakhulu urathi sihlale la sipheke sengiyabacela bonke sipheke kube right uvunyelwana ngithi futhi mangabe kumekuthiwa ayina khona ukushoda ngakunina nginakho ngizoninika nani mekhona ukushoda sonikani kube right ayisiqale sipheke kwabo kunuka kwa carpata nje ushisa anyane ngifaka carpata into abangayijwayele ngala yabo mama wahlanya ecekeni hlanyisa ukuthi uzokhariphatha kethi phela awujwaya ngani manje uthi ukudliwa inyama la ekhaya sina nyama uyayibona ngifuna ukumtshengisa ukhariphatha ngangifake imali nespice kane raj ahlanye mama ecekeni futhi kuya ngokuthi manje angisazi fanele senze njani sesiphila kabuhlungu nomfana la kuthema kuya ngokuthi lento asihleli kamnandi bese ngitshela umfana umfana ngimthola ngathi uyafunda so ayeke isikole meke isikole mina ngenza learnership ngenza learnership khona kule ndawo kaBoma mengenza learnership besola 1.3 khona learnership lapho ngithola lo mali ngikhona ukwenza negross because igcwala indlu because bengigrossa mina ngizongsela imali yokugibela ukuthi ngibuye nempahla etana ngize ngigitshuza abantu abangazi ngingesenamali ukuthi ngibuye sengigrosse ngayo yonke okay ngiyenze learnership kule leso sikole bengenza kukhona umuntu engizwana esengangimjwayele nje oseroundini yakho wayeyikomiti bese ngithi mina ngicela abandla ngizamelele usibanibani umsebenzi manje kunzima yabona sigcina kusebenza umuntu oyedwa so bese yamtholela umsebenzi asebenze lo wami sesebenza uqala washintsha angakashintshi benza nje bethi meholile asengigross asendlini bese enika nomama lokhu njani imali ukuthi asengigross umama ngayithengigross bethenga utshwala yes yabo so manje bese owami akhe ngimsekithi makulo wami ngicela wenza nje vale uthengele umama igross ngingamnikeza imali because iphuzu uma sekuphelile imali bese ethuka wena yabo okay shuthi besenza kanjalo bengayifunike le ukuthi uthengele igrocery bemana ayidikile befuna imali la cash because ufuna ukuthi athenge utshwala hayi hambe impilo ayikho kahle bese ngithi mina kulwami mina ngicangibuyile ekhaya bese hayi ingane yafunda sipha yabo safunda leso sikhathi yes
bese singcono soqasha yabo shuthi bese sihamba soqasha-ke ayihlale sihlale emqashweni usebenza efirm yayilezi inkampani yalezimbalo singolunye usuku but sengiwabiza amagama abantu That's fine. uthi ngolunye usuku sijabulele nje sisemqashweni-ke manje besijabule kufika umfana usebenza nabo bahlanganisele nje besebenza ku-celebrate hayi fe nje sibe baningi-ke kuphuze silale late isekotishini la ekuseni kufika umfana mefika umfana ekuseni athi umfana isibanibani uzwile usisibanibani sebulala usibanibani yabo lo sibanibani lo muntu ambuza umuntu ebesinaye la besiphuza naye sisonke la njengoba ngichazisa ngifuna ukubiza amagama so fasting sivuke-ke manje yabo masivuka sithuke ngoba phela besinayo lo muntu uhambe late la Yes. usenzeni le athuthi akalala ahambe wena waprove angalala ayi mina ngivuke lento enziwa ngale kwenye taxi khona enkomoda kwenye indawo ngivuke ngiye ngakhona mengifuna ukuthi kwenzakala mengifika abantu bami iqongoqongo yabo lonto bami iqongoqongo abantu khombisa siyenzeke ngempela lento bese ngiyabuza-ke omunye bese ethi hayi ngempela uyenzeke lowo muntu leyo nto ngibuke ngingale endlini ngifike ngichaza ngithi hayi bo iqiniso ngavana afike lo mfana belazi lo wenze leyo nto ngavana afike futhi adakhumisa kalalanga uma efika ufike uyabingelela sesizwile sina yenza into ewuthi ufike uyabingelela embhedeni ngisenyawo vane sivusha siphume eminyango phela sesithule futhi asifuna ukuthi abone ukuthi khona into sesiyaziyo ngayo ayenzile siphumele eminyango mesiphumele eminyango sesiyayixoxa manje sonke ikotishini lento hayi bona ngusibani uzolala siwenza ukuthi ngale sohlaselo umphakathi bayakubulawa thina yabo because uyafuna ngala bamazi ukuthi ula yabo sokubulawa thina hayi sekusumfana shithi udakile siyamvusa akahamba ulala la eqashe khona akavuki shuthi ngiphindele ngifuna lokho ngizwa ngale kusukwenzakalana bengithi ngiyaphindela isibili engibona kuqhutshwa umuntu omdala beyiqhutshwa engiphendike fast qhutshwa nje umphakathi phindele fast endlini bengiphindele ngithi nayi bo lo muntu nje obelelela nanga umuntu omdala uyaqhutshwa lapho futhi beqhutshwa uyagwazi uyasha uyagwazi ithi khiphani lo muntu mvusa nimkhiphe yabo lonto bayasaba ukuthi ngithanda ukusaba nanga umuntu omdala lapha ufela lo muntu ecaca ukuthi bayasaba umkhipha phinde ngibuyele etaxi sengifuna ukuyobuka kahle siphinde ngizala lokho ngicheck ukuthi kwenzalani la lokho ngizochaza la yabo bemqhuba bengena ngaphakathi bemugwaze bemshaba benze yonke into futhi caca ukuthi ulala phansi yabo khathelala phansi futhi bemshiya kanjalo bedlule futhi seme alamselele phansi futhi anyakathe eminyakathe uyedwa yambona so bese ebuye ezomshaya ngesando la engqondweni leso sikhathi level laselehlile sesele nje futhi tolo zakhe bese bya phezulu bese yachama bese buyalasha sokuthula kwakhe ngiphinde ngiphuthume ngithi ayibona umuntu omdala ngale seshonile khiphani lo muntu yabo kwaye la sekhishop seshonile umuntu omdala ngale into engayazi avo sebevusa fakwe emotweni iyabalekisa abo iyabalekisa siyasala simesala isidenti yangidla angaze ngayikhuluma ngiyaqala nqa kodwa bekunakho lokuthi mengibona mhlawumbe abantu abamjwayele noma nje ngibe nalo mengidake ngingedwa nje ngase ngithi na uma sibanibani washona ngibuka ngazi ukuthi umuntu umenzi wenze ulapha endlini yesi ubani yabo umuntu omdala engazi lutho
kube kuyaba-ke okay siyabuya sibuyela futhi kamfana sizobuya siye emqashweni sesiyabuya siza kamfana yonke into isi-right ayinto isi-right yaba siyahlala-ke futhi sibuyele endlini eki yakhe umfana vele wayakhele bobakhe indlu sho ukuthi noma ngeke ngikusho konke yabo lonto ngizohamba ngizokukapula lapho engikapula khona mesibuya sihlale kamfana mesihlala kamfana kuba mfana bawumndeni ongathanda umuntu endaweni abafuni umama nje uhlezi eshawa egwazwa yabo lonto bengiqiqe enkantolo-ke mina kuyimina umndenini wakho akuyimina ngihamba phambili ngisho liboshiwe kwakuyimina ngihamba phambili kodwa namhlanje sekukhohliwe lokho ngisho enkantolo bengiyaba ufakazi ngize ngizonisa nabantu bethi abantu bake bangibuza ukuthi ngihlala kanjani lo amuzi singiyahlala because ngangingazi ngisafika kodwa ngamle isikhathi ngabona ukuthi umndeni okanjani yabona indaba ongafuna lo mndeni endaweni ukuqala nje uma khona yathuka inhlamba uxabana nabantu isilwi nje okay isilwi ngisho njalo isilwi manje egcike nje bafuna yabo lonto ngoba ngifuna ngisho khona ngisho ingane khona encane umfana ayifuni igange yena umama wenza ingane angazi ingane yabo ziqambe ekhula nje faka morale banqena uthuma ingane sihambe yontshontsha into ukuthi emzini nomuntu lo mama yabo and lo ngane ntshetha ayifuna nawo umuntu wakhona endaweni ayikuba ukuthi ngiyabuya siyahlala mesihlala yaqala into umama uxabana nabantu nomakhelwane bebexabana nomakhelwane bakhe kuyalinyazwana kuze kuboshwane bekubushwa iqhiqwe enkantolo gijinywe enkantolo nje bagijinywe enkantolo yena uhamba inyanga yabo inyanga yazoyena ke lo nyanga wayehamba abuye mebuya apheka uphuthu wayethi mechaza ingane yakhe umfana uthi nami ngikhona la ngoba ngisho ingane yakhe umfana bakanje naye beyengamkhuza ingane yakhe umfana ukukhohlakala kamawayo yayivumelana naye yabo lo yes agaye uphuthu mama exoxela ingane athi kuthiwa ngigaye uphuthu ngifake inalithi ngifake nemithi phakathi yabo lo nto hayi futhi ayenzeke leyo nto ke kuthiwa ayenza la usho ekhoneni lapho uzomemeza ngoba bese ngiyethoilet lento yenzela canuka ethoilet kanje mina ngingaphatha ethoilet into ayenzayo ekhuluma ngiyayizwa yonke lapho uyamemeza ubemeza amagama abantu uthi konke kusegcekeni futhi kahle kubalakana nengane phela lapho engazili useyincane futhi lento yakhe lokho yenza futhi ngicanga ukuthi umuthi awusebenzanga sometime sengiyabona kulowo muzi ingane mhlawumbe yakho na 5 years enye mengaphosisi no 11 angazi no 10 sengiyabona kulowo muzi kube khona ingane egulayo yavana ingane yathula nje umuntu osengasekho mfana wami usiphaweni waqiqa esiza kulowo muzi kohlwanywa nalowo ngane yabo yakamakhelwane kuyabenye esibili ingane iba nesifo sokuwa yabo but labadala benza ngalo lento yenzeka uma umamezalo bekade enza lezi zinto zakhe wabiza zothi egcekeni bese kwasekwenza lento einganeni abadala bomba benza ngalutho yabo alright kusuke hayi kube buhlungu phela endaweni kungidle mina ngoba mina bengazi into ebiyenzeka yenzayo yabo kungidle ayikuthe kusuka ayibona mina ngithandi because mina ngikholelwe emsini yabo lona sekusuke vane egcikeni kulimala mina ke manje ngithi ngihamba nje egcikeni vane ngiphume umlenze endaweni eplane engenalutho yabo mengiphuma umlenze ngami ngofa ukhonkolo konkolo uzofikela ngihlala esibhedlela kuthe kusuka amakhelane kuyasha mekusha amakhelane kunomsindo egcikeni sebusuku so bese ngiyagijima ngiyomela emgwaqeni balela umsindo ngenza ukuthi uma ngimuza ukuthi uthini yabona efoni mengithi ngiyabuka amakhelane kanje eceleni kuyasha mekusha ngithi noma kuthiwani akulona ilight lomlilo lowa kusebusuku lo saphe 11 12 ngisumlilo lo
ngisondele kancane ngibuke ewindini iwona ngempela umlilo ngimemeze egcekeni ngoba kunento ethiwa kuphuzo egcekeni ngimemeze egcekeni mhlawumbe bayiphuzela banakile ngehle fast ngifike ngishaya iwindi ongishaya umnyango uqala amakhelwane akavuma kanti ngalo sikhathi umakoti wakho anengane na 2 weeks so kanti abekho ngihlale bakunye indawo ngishaya umnyango akavuli ngibona ingane iqhama ngalayo umfana ebusungu memeza mengimemeza igijima ivanisha umnyango ngijikela ngala ewindini yazi ngasha kancane wendavana nganqama kumthamba yabo lo kancane nje ngavana ngathi ngizongibona nje ngine operation isuka la izala isikhathi sabani sagoba kasama kanje ngihlale qhubeka sikuyaba abonga umakhelwane ubuyele ngihlale futhi ngihlala khona emzini qhubeka ngihlala emzini kuyaba ngiyagula ngedwa njalo ngihlezi ngigula kunomama wedwa lekhe ngibelesele lokho isilo mama andile safana ugoduka wayesontezana lo mama ande safana ugoduka ekhaya kini ngisho ukuthi nawayebona into ayenza kumina ngoba angigula njalo yes isafana ugoduka ekini yabo ithi mina indaba usho nje ngoba ngeke ngiye nje ekhaya athi hayi ngeke sisigoduka ukuthi ukuhlala nje ekini yabo ayi ngilokho ngithi angizohamba kwangavumi ukuthi ngihambe sekusuka ngavane yabona mangathi ushonile ufile straight hlala 3 weeks ngingahle angilambi anginalutho nje angomeli manzi ngenza phente nginwela nginolo moya abantu abafile lokho ngimtshela lo wami ngithi abantu abafile banuka kanjani yabo iphunga ukuthi emakhazeni sekaningi ngena khona yabo so iphunga likanjani angilize emakhazeni emadunjini so ngizosho kanjalo ukuthi ngangizwa lelo phunga lasemakhazeni yabo lali nginukela nje ngingavumi ukuthi ngile ngimtshela ukuthi hey akuvuma angilambi futhi and njengoba ngingadli ngenzela ukuthi kube ngathi ngikwelinye ilizwe lelo lizwe lelo abantu ngazole bakhulumela phansi yabo bantu bedlu bengiphuma nango-20 athi ngihlale eminyango nje bengihlele eminyango thothi abantu bayedlula bayiphumela ematshwaleni bese uhlaleleni evrand andile yabo bengimemeza hlaleleni bezathi bakhulumela phansi ngathi nje angikho wasemhlabeni nje straight ayi ngihlale ngisuka hayi ngivane ngingeke kwenye inkonzo futhi ayifile endaweni nje abantu bahamba amatende beyinkonzo yabo nokhonza khona bangiprofesayo khona bakhuluma-ke yabo angibuye futhi bangicela namanzi bengibusana nginikela ngenza konke ngifuna lolo sizo hayi ke bengiqhuba ngiyahlala-ke la mengihlala lapho ingane yaqhubeka yafunda usipha yakhula yabo ngiqhubeke ngihlala shuthi-ke buye ngeklinikhi ngihlale mase usiphathe meqeda isikole-ke masiqeda isikole usiphathe siyaqala mfana nami angithi manje akakhona ukufunda ngenza isiqeda isikole but sewumfana nje wehlenywe emgwaqeni alright sekusuka kube khona esigoduka ekhaya goduka ngifike imhayizo nje ngihayiza goduka ekhaya futhi bengincenge khona ukuthi singahambi ke lo mfana lengithanda nathi singahambi ngihlala uselokuthandana nomfana nje lo wamthola esafunda isikole yebo sanana na 2015 size sahlukana futhi sahlukana ngaso ngahamba ngagoduka okay no ngaqhubeka ukuxoxa ngiphazamisile yes alright ebese kushuthi bese umfana enze njani ebene ushuthi angithi usenemali sasebenze right alright futhi umfana umsebenzi uphelile umfana futhi axhumana nobaba wakhe futhi nakhona bengazwani nobaba wakhe mina maxhumana nobaba wakhe uzange ngibuza ukuthi mina ungahlupha kanjani baba wakhe igwili kanje ethi hayi angithandi nokuxhumana nobaba ngoba umndeni wakhe futhi abanye amakhozi ba rich yabo ba rich siyena ngakubo kumakhe baphuwa yabo lona so ngithanda ukuthi mina ubaba wakho ongakusiza yonke kobhekene nayo mina ube right yabo mhlawumbe uthole something nakwazi ukuyidayisela yabo lona kwazi ukuyiphilisa yabo kuba ukuthi bayaxhumana uyangezinto engishoyo kayi bese udayisela bedayise kuba kunama travel ayinqwaba amabhamaningi udayisa kubaba wakhe abe right behamba ngolesihlanu abuye ngomsomluko ngokhozi weekend ibhizi ka ngolesihlanu then bese beya ngomsomluko endlini yake siza ngesikhathi nangisele nefamily but ngilala endlini yethu la endlini sikafika ngeqile ngafika endlini kungekho lutho impahla kathi ufanele uthola umsebenzi ngamtshela ngathi sengimthola umsebenzi ngicela ukubana athi mina
cela ukuthi enze kanje ngoba ifridge yangifike nalo selifile ne-TV engifika nasifile ungaze uphele lo msebenzi thatha impahla esitolo nombhede yabona nawe ucamphela nefurniture yakho ngempela uthatha aqala wanqaba gcina sevumile awuthatha umbhede eLouis thatha ifridge lu2 doors leli lithash uthathe isikrini esikhulu ngempela ngathi TV yes thathe lezi zinto endlini kubukeke kube right ke yabo bese ngithi ngoba ingubo awunazo mina mhlawumbe ngohamba nezami ngifike nazo thatha nengubo home choice ship lezinto athathe futhi nezinto home choice bamdelivele akhokha futhi aqede nalo isakhokha aqede yabo lonto hayi futhi sebenziwa ngithi sengibuyelana ukuthi ke uthemese esehlisa ebhaya kubo lehlanu qibele sonto mina ngilala endlini ubuya ngomsombuluko yena ngihlala nisala nefamily yakho siyayiphilela kuba right umama engicela emgadela umakho unochuku unokuswela abantu ashawe nabanye umama emgada mnani menenkinga befike mangikupha ngimemeze andile sekunenkinga ukuthi ngami ngimlamlele uyabo lonto njengoba ngichaza umama enenkinga nabantu so bese mengabe exabana nabantu funa nami ngazwana labo bantu sekuyaba umama ngena futhi umuntu abantu exabana sebe right sebelungisile sekusala bani mina yes ekhathi sebelungisile inkinga nami bese ngiyazama phela abantu ngithi mina bengasaba kumuntu ukuthi baxabane naye sibe right sonke ke hayi bengene labo sebengazana bengene egcekeni sekusuka umama sesegcini siyaphuza nabe ngihlala nabo ngiphuza nabo siyaphuza esihlele egcekeni kube khona umfana ofikayo ngeke ngimbize egama hlela sibawu 5 kube khona umfana ofikayo umngane nomfana wala ekhaya omunye ozalwa uthethe wabo kaMamezala lo mfana uphethe isibhamu lokho esihlohla sinibasumlile kumakhazi basumlile siyayiphuzela nje emlilweni lo mfana lokho ehlohlile isibhamu laba bala ekhaya balele abantu engihleli nabo la omakhelwane nowesihlobo wakho noyedwa mehlohla isibhamu mfana ngiyabavusa labala ekhaya ngithi wozani nangosibani banwenza ukuthi bangayingeni le ndaba bese ngitshela laba mina ngithi wathi ngivule endlini singene endlini mhlawumbe sekuseyintasi sosumlilo vele singene endlini ngivala igesi ngeke ngene le endlini singena ngaphela endlini mesingene endlini ahambe lo mfana sale futhi siphuzela endlini kuze kusekuseni kusekuseni bayeza njalo ngathi asilele siyaphuza ukuseni bese kuphumela bese ngiyobavusa ngale ngisabavuke sizoqhubeka siphuze yabo ngoba phela bezobavusela bangavuka nemali ayiphathe ngo200 bene mali ngo200 sasiphumene sobe emgwaqeni sohlalela ngasemgwaqeni umgwaqo useduzane ukuze kwazi ukuthi sithole nelanga sihlale emgwaqeni nabo Mamezala labo sihlale emgwaqeni kuphuze lahle u200 wami ngelahle u200 wami kanti khona umngane obonile ukuthi uMamezala ugobela showcase usicosho yena yabo ayikusuka umsindo hayi liwe futhi bese asukeni lasihamba sekunye indawo uyabo hayi sihambe sekunye indawo ngoba ngikhomani umsindo ngifuna umfana wakhe lekuthiwa mina ngilethe umsindo egcekeni yabo ngithi ngoba imali yami ayiyekwe lento kumele lahlekile ayisambe uMamezala esho uqeda mina ngenhlamba angisho bengamphenduli mfana ngihambeleke mina angisho ngenhlamba ngiyabuza ngenzeni ngoba phela imali yami elahlekile mekuthiwa uyicoshe kulungile phela moyicoshile uzothi ngimlethele izisi ngiziphi izisi ngoba phela isihlobo sakho lesi lo busonta naye lo seni right aniqabele seni right ngibone ngawuthi kuyakhulunyiswana banikwe isitha la yabo futhi umama vana fona lo mfana le ngifolo lo mfana futhi amtshela ukuthi mina ngifaka izisi zakhe exabana la kubo bla bla futhi bese umfana abese ngifola back ethi bese ngihlele ukuhlala ubucela ngimhambele angase konakelephi yabo ngivane ukukhamela lo magama ngithi mina ukhuluma ngani athi ufaka amaphara endlini yami ngithi amaphara ngobani yabo ngithi ngiyamthetha hayibo bengihlele nesibalwa nomfana oyisihlobo senobani ilikhuluma ngamaphara wangibona ngifaka amaphara endlini kwangibona nje ngifaka abantu ngibendlela angeni muntu into esingidala sesingene endlini ingoba usibani bami ekhipha isibhamu lokho esihlohle emlilweni sabalekela ngasendlini ngavusa abantu abadala baqhube bayilalela bona yabo baze bavuka ngakusasekuseni sahlala futhi kamnani sekusuka indaba 200 wami uthi lahlekile kwadiwa kathuka mina manje wena ukhuluma ngamaphara
futhi mase ngikhathele ngihamba ngakuthini yabo futhi bese ngifuna umlinda ngisifuna mhlawumbe kwangumgqebo kwakuyisonto noma umgqebo efanele abuye ngomsombuluko pheke yonke impahla zami makhabethe ozokulala nje izinto nje zami eziqondene nami ngifake oplastic yami ngezime efika sengiqoqile vele hayi ngiqoqa afike mefika ngangibuza lutho sengiyambuza mina ke ngoba phela yabo imaba phela ukukhulumela ngibukhuluma ngawathi ufonele umuntu akafuni ukuthi uma wakhe fonele umuntu useceleni ngamene ngamazi sebengilasha amaphara la bese ngithi nabuza abantu bakini wathi hayi kusho into ayisiplaniwe ifamily kusho ayisangifuni hayi ngiphekhe ke impala zami ngiyocela izihlobo zakhe ukuthi azingithathe zihambe zingigodukise straight ngifuna ukuhamba straight because ngiyabona impilo ayisekho kahle nangampela hayi silayisha impahla bengitambama nje silayisha impahla sigoduke ngigodi naye angilayishisa impahla sifake athi lo baba ngisele impahla ungithethele impahla ngemoto isihlobo sakhe athi asambeni mfana nami nawe sihambe sonke nomakoti yana bese ngene emoto ngithuthela kabili impahla ngisekhaya hayi fike ekhaya ngithule ekhaya impahla ke phinde sibuyele naye phinde sibuye futhi nempahla bese ehamba bese ayakhuluma nami ethi hayi sotholana emafonini yabo khoza ayekho sasihlukana sisana emafonini shithi hayi kuba ngathi ngiyahlala ekhaya ethi hayi ngizokunakekela ngayo yonke into cause nawe ungisizile cause ngawangikhipha ubisho ngilala ngikhona netrue wena andile sho kumina yabo cause wayiqinisa ngamzama ngamfica nje umfana nje ngoba ngicaza istory sabantu abakanjani yabo lo abethi hayi ngoba mengithola isenti ngoba uyabamba into ekhubo bakho ngizokusiza andile yabo lapha nalapha yabo lonto ngoba kune fridge lami lafela labula lafake nedayisa ngalo utshwala yabo lafa TV yafaka nje vele sibuka aba bese thina hayi izongilungisa nje basibuyela kini zokulungisela iTV ne fridge cause nawe uzokwazi ukuphila cause udayisa ngifuna ukudayisa ngihlale lapho wafika kabili kathathu efike ekhaya futhi mefika bengakhipha imali befika nje ayithi ngitshala bakhe ayiphuzela godwa akusasa yabo efiyenze lo mefika thenga i-bread pack uzodlo yena uthi ngizofila uzothenga lo nomuntu ahamba naye efana nabangani ngimtshela singafini nabangani cause ekhaya yabo ekhaya ku one room nje okay nje okumuzi omkhulu kahle kahle so kwasho sakhe sakudala yabo so one room kwaqaqqa inkesi umuzi omdala so kwase kwenziwa one room nje omncanyana because lo one room khona eblocks sanda wakhiwa nje uma nathi uzangivusa ekhaya yabo ngoba ikhani nezangayikhukhula nje futhi sasiphakathi ezikhukhula zazenzima sasingenyawo phakathi lo one room sonke besihlala sibaningi ngona ayikuyaba lokho evakashaka sekusuka azongilungisela ifridge ukuze ngikwazi ukuphusha impilo angisebenzi la ngihlala nezingane zami zothi usiphano sine laba ngithi bamazi baba ngabo umfana ingane zakhe ezu2 singasikhipha wakhala ukuthi yena mncane ubaba wakhe soxabana naye yabo nje what is keep sis yeah so no sevensages lakho uthisha wakho isehlephuka ya wathela usemncane ufunda isikole babakhe uzomthethisa futhi hasamenzela lutho wasuthi lesi sesibili saphuma ke yabo sayiphumela sesibili ngathi neclinic mina lokho asina 3 months saphuma alright bese athi uzolungisela ifridge sengikwazi ukuphila because ekhaya hlala nezingane siba siphano sine ngisebenzi yabo nje so wasebenzi ngiye ngathola imali la for 1 year uthi ngale mali sandleni so ngathola imali for 1 year siyavaleka lo livaleke last month bengiphila ngayo mhlawumbe ngibona amashosi ngiqala ukuthi mingabe ngizasemali ngamashosi nabe kuphela impuphu noma kuphela rice zokhava lapha yabo so usiphathola itoho usipha ingane yakho lo ngisiqedile isikole wathola itoho methola itoho kwami ukuthi ke liyaphela yabo saphqosa mhlamba senza 2 months 2 months so wasicrossela kwa right
kwasukuthi angazi inkampani kanjani yavalwa-ke sahlala phansi-ke mesihlala phansi uSipha yaqala-ke manje usehamba uyahamba ey'tolo lezi izitolo lezi zizotanga kufika amapakistani ya vuka ekuseni eyoma khona njalo vuka ekuseni eyoma khona Why? mhlawumbe ngise Sipha ekuseni vane noma ey'tolo nje ngibuza nabantu athi uma uzohlalani because akukho ngisho ukudla la endlini ndazivane benhliziyo encane melambile uma ngizohlalelani la endlini ngoba akukho ngisho ukudla akukho lutho yabo ahambe-ke ey'dlala maphuthi uyathola abangani ngoba methothi ngilapho ngesitolo mhlawumbe ngidlela lama-chips lawo eshumi yabo lonto futhi kuyathengwa la kudliwe noqwebu mhlawumbe acele imali angazi sefuthi dukudu ngizotshela abantu belokhu bethi hayi bo Andile phuthuma naye ingane lele ethaveni ngithi siphalele ethaveni ngitshela mhlawumbe ayiqambela amanga phinde futhi sesibili nangu siphalele lele ethaveni ngihambe ngiye ethaveni bengifika ngempela uSiphawulele hawu ulele phansi abantu bamjomba hawu Sipha ulaleleni pha ngimvusa bengimvusa akadake futhi mhlawumbe khombisa ulalisa ukuthi udakiwe avuke umqemane nje yabo ngithi Sipha kodwa avala singiyaxolisa ma uthi uxolisana angixolisa ngilele emathaveni ngithi asigoduke sihambe sekhafe ekhaya ngeze ayilalele ngempedeni nemjondo uhlala emjondolo wakhe kodwa manje sithi sihlala ngoba usumdala sihlala sonke lana so 3 lo one room minus noyeni yabo so nje noSinew yafunda uSinew njengoba efunda abantu abanikhange phela abantu into uniform zesikole bamgcina ngenana amasokisi abantu bamphile ngigcina ngathi usena amasokisi yabo abantu baxhasa abantu ababonayo isimo sikanjani yabo basixhaseke nomuntu obonayo noma umuntu ekunezinto ubone ukuthi asathandi manje asathandi manje kodwa sifike la kuthiwa okay mase since lapho ngifune khona uyenga 3 times ngithi ngifuna mengivala iminyango sinebuye esikoleni afike ngile ngisile ngabe ngayikuza ufuna kwenzakaleni ngihenge yabo lonto bengayikhuza ngibatshela ukuthi ngisho bengikhulumisa ngithi anginanhliziyo manje Sinew ngifuna ukukhuluma bathi kade mayini yabo khanga betshela mapha esidambi bebona ngizophuma ngibheke ngizowenza njani yabo lonto because even namanje kweta ngiyabe ikhwade ngereceiver lamnyango kwenta omunye usisa ade ngivulela manje nje yabo because uyazi ukuthi behola iqolo izolo yabona ngiqhamuke yabo lonto kuyena ngisho ngokhoza ngisho ngusingizana yes so last manje sithi bese ingane nami nje ngigcine oSinew nayo Sipha ngigcine inyanga edlule iqala why ngihamba ngayisteng so first thing ngafela ukuthi nje ngihamba ngisabuyile ekhaya lapho angiphethe lutho nje ngiphethe ngiyimina nje ngihamba ngigqonte ngigqonga ngavana yena kwenye ilanga kweyele kwenye indawo la ngifena khona ngaficana nenkinga nje kwaba inkinga ngavana ingane zami ngayishiya kanjalo ke yabona bengingafuna ukukhuluma sigcine sezingikhulumisaka sesixoxa futhi uthanga uSinew Sipha ngisamazi uSinew qala ungikhulumisa efonini ekuthanga bengafuna ukungikhulumisa uzowaqala kuthanga ukungikhulumisa ngoba ufuna khona ubebona into epostwayo ukuthi kufa intombazane bengikhona yabo lonto posta nami so la bengiyekhona ngifika kuhlale kube mnandi mengidla ngicabanga emuva ukuthi uSinew noSipha ngabe badla kodwa ngibuye ngicanga ukuthi uSipha uhlaniphile uyabamba amatoho la mhlawumbe mekhona abangani bakhe aba-right emakomo mhlawumbe benika umsebenzi umngane mhlawumbe kuthiwa kambe into yokuthi uSipha asize athole lo madlala uthenga ukudla ayithe kusuka njengoba ngihlele eDanikop useDanikop leyo ndawo ngoba ngithi ngihambe last month mengihlele eDanikop hayi kube mnandi bese ukuthi ngephasika angazi abantu bakhona bengingabajwayele umuntu bengijwayele uSisindomi uma ngamabhini bese uba umyeni wakhe bese uba uSithembu nabanye baba lama khona bengingabazi abagama bonke bese uthi ngephasika ngoLesihlanu kufika uHeyi sisi kuthiwa uHappy mefika afika abingele
khuluma noma undumu uma amabhini athi naye uzombona saye ephasikeni uzombona mebuya ngesonto uHepu usebenzela eGoli yabo so hayi abehamba akabuye futhi ngesonto abuye ngihamba nondumu lesithi amabhini siya komunye music si-celebrate iphasika siyabuya siyothenga siyabuya sibuya endlini ivaliwe indodakazi amabhini ngivalile bese siyayifonela afuna ukey besiyeza nokey imiza nokey kanti siza nomuntu kaHappy yabo beza ngoba bebehleli bonke la nabanye bawu2 sebebo4 hayi kuletha ukey hayi fike kuvula hayi kube right endlini vele bese inyama beyenze ku right yonke into endlini vele sizophakala sizodla sisisahleli yabo menixoxa abantu bayixoxa ithandana phela uyonganaki sisisahleli khona sisovashilwa waseThekwini nomngani kaMakandumo futhi abantu besifazane labangaki manje bawu4 mina Happy uNdumi losisovashilwa uNdumi bese kuba abafana bawu4 behambe laba bawu2 kusalele 2 indoda amaNdumi nalokuthu uNtshebe umenzi lo wenze into story funa sixoxe yes baxoxe ngothando singene indaba zonke abayithandelanayo gcine ngizwa kancane gcine sengizanganywa khona izizwe sethi lo wesilisa ngisikhetha inkulumo ngezwanga sibeqhamuke bethi ngisikhetha ukhetha abani yabo lonto futhi ngonganaki futhi angazi wathini wesifana ukhetha abani yabo so ngibona umhlwithi ifoni sebeyalwa siphela siyalamula ke lana ke singamantombazane silamuleke caca ukuthi ke wesifazane uyahlulwa ke simbambe lo wesilisa uNdumi ambambe impresse akwazi ukuphunywa sisize akwazi ukuphunywa lo wesifazane yabo bese ingena phakathi endlini kaMando mafana bulala amonda sibe simbamba lo wesilisa senze ukuthi lo wesifazane aphuma abaleke yabo lo vele amonde sefide yabo eyeka makhelwane ngempela abaleka makhelwane mefika kamakhelwane khona abantu abadala lapha mefika amakhelwane sitshe simengene khona ngayava ayingene lo mfana lapho buzo okuhloniphekile yabo sezi makhelwane yahayiza yabo usisize athi ngisizeni asibe sigijimisa hayibo ungenele nomfana sibe sigijima futhi khona mesifika akuphelanga mzuzu emngakanana nganoma unequnga noma unani umfana akuphelanga isikhathi singakanani simba ebalekile la fica amahle sevalekile intombazana Happy semangaka dumbile abona ubuso bengathi cojoza igazi bambhiqa kanje ebusweni ngalo ukule usekamereni lakulowo muzi laba bakhona ikhanda lakhe ngithi nesicapha ikhanda lakhe libloke umnyango yabo unqume kabi ikhanda libloke umnyango ngibamba ikhanda mina ngibusele eceleni singene ukuze sikwazi ukungena sizomsiza yabo lo wesilisa sahlanya la eDaning room semlimazile futhi umyeke sokuthi sizophoseka thina yabo sizabantu besifazane sibangaka siba 3 nje basongena la ngaphansi sifica yena lo umenzi sifica nomama la ekhakekho baba khona ayiyaba sizama umqiqi ngabe siyombeka evrandi simbeke evrandi ngaphathi kuseni mama khona sele sizovashele uNdumi sidonsa umnyango zele ngaphumi yabo lo mfana ongaphakathi nakalaba ngaphakathi ulwa nabo ke manje ufuna ukugwaza bona fanele beyiphuma xa kufanele sovula umnyango ngalesikhathi umufi ulele phansi ubheke phezulu yambona ukuthi usaphefumula sifuna ukuzama umfonele iambulance yabo wena mficelele phansi sathi simkhiphe thina sambeka ngaphandle sambona usaphefumula kodwa nje indlela ayiyona yabo fast uthi wamshane phela esinda kusuka ebaleka la kuthini yabo lo fast senje indlela ayiyona alright mephuma lo wesilisa uphume sobambe kanje asithuka sisukana nje nogwazi sithi thina mhlawumbe uzothusa ukuthi abuke ukuthi lo muntu osemenzini yabo fana ushaya umeselayo ekwaze ba lo muntu wesifazane lele phansi yabona ukuthi hayi guys sure anesipampeke so thuna abanye bangaphana abuthola ukuphuma sibamba siyamemela ngwazulele phansi vele umgwaza vele useyila sayazenzela nje akasaviki vele sayazenzela
vana ushaye ummese vana sipampe sesimemeza umakhanda vele umakhanda nabasendlini Nkosi yami nababazi bekuzona into kanje ngoba nathi besasingazi kwenzana into kanje vana ushaye ummese vana kutsaza igazi entombazaneni yabantu beze kumakhanda xa bebuka phela ukuthi mhlawumbe uthi babebona sebesiyiphuzele mhlawumbe sesidaki yabona alabeza komakhelwane-ke befika bayibona-ke lapho sigcwele igazi nezandla bengathi besicwilisa izandla egazini kanti igazi hayi nzima so angilali angidla kwenze lutho kwenze lutho indaba ngisenalesa sithombe nje ngiqale namhlanje ekuseni usister uzothi andile thatha isosi la sudla kancane because uhamba indlela ende endaweni nambala kuthenga phambili yabo asengithi mina othi nguzama yabo ngokuzama lo sosi la sinetiti ayiqedanga ngabana chitha ngobe ngene indlela andakuvuma ngilali ifoni ngiyicofa kuze ngibuka iTV kuze lokho ngicharge ifoni noma ngiyicofele e-charging ngoba abukho ubuthongo abukho even nalo sisithundu naye athi thotha nganele siyakhuluma naye ebusuku sixoxe laze niyasebenza kodwa akakwazi ukulala futhi usishiya emsebenzi uthi abukho bona so into ekulethe lapha phakathi kwethu ewusizo bulidinga noma izathu besisikhulu esenza ukuthi uthi awuzoxoxa lolu daba bekuyini inkinga obusubhekene nazo empilweni ubona ngathi ziyakulandela indaba kwenze njani yabona kunzima yabona ube nenkinga uzofisa ngisho ukuyibulala yikho ke lokho nje nokuthi ingane zami nje wenza akwazi ingane amafunda iqeda isikole isinkhulisa nje manje yaphasa kamnandi ekugcineni ikhule ngenaba bekugcineni siyenza lezi samhlala ezitolo yabo ukuthi okungcono noma wena ke kungasaphumelelanga wena kodwa izingane zakho zona ikwazi ukusizakala nami sengasizakala nangilabe ngithele toho because ayikho ngenisa imali endlini yabo umfana wakho uSiphawu uneminyaka emingaka wanga 2005 shoot una 21 21 uSineo ngo 2007 okay shoot una 19 18 19 cause iqolo livaleke last year lakhe okay so umfana lo wamthola efunda isikole wayina yena ngaleso sikhathi ngisahlangana naye angisakhumbula nanga kodwa no98 wona ngamuphi unyaka nawa 86 ukuthi nomzimba mose maqhamela ngabona ukuthi bawumdala yes unomkhaba nje unomzimba lazi unehwanga ngiyabona nje ngathi umuntu omdala uwe nje oba honest ukuthi ingane le nize nahlukana ngumuphi unyaka naye unyaka odlule unyaka ophelile mhlawumbe mhlawumbe August mengaphosa so from 2015 till last year lokunendawana but siyaxhumana cause walokho ethi uzongigeza ngaphunyele isise nayizolo bengikhuluma ngibuza nje ungigeza nini lokho ethi hayi ngizogeza uzokhipha isisi noma uphunyele isisu konke lokho asho nje konke nje sizokwenza asisho njalo yes so ubaba wakho awumazi baba wakho cha bangimazi uma wakho saphila yini la ku stepfather sakhe sakho stepfather sesishonile so ma wabale ekhaya njenga nonengane ezinye sesihlala ngokuhlukahlukana nje qashweni abanye bahlala namadoda yayibona lonto abancane kunami because uma beshadile wasaba baba suke ethi buye iTV wasuka ubaba ethola le camera navana wangathi konke emqula yamsakaza phansi umgazi ngamakhala okuthula kwakhe manje khaba basaba lokho basibashimuzi kanjani umuzi usele nje emakhaya awunamuntu so ona sisu andile ngaphandle kwakho konke lokho kuxoxile
Mawubheka empilweni yakho kwamoshakala kuphi lokhu okwenza ukuthi ube nobuhlungu obungaka emehlweni akho noma sixoxa nje ngibona ubuhlungu obuningi konakala kuphi? Ukuqala kushona abo bengane zami angishona ingane ezincane sakhula kanzima. Wesibili ngayitshela ngithola umuntu oright ekugcineni ngamsiza impilo yakhe yonke ngifica isimeni esinzima ngamsiza engabe usiza ngelisiza yena usiza ngane zami uthando ngabe ngikude ngempilo. Ngabe ngikude kakhulu ngempilo. Yeah. So yena wase right Section. yeah. Baba ngambuza ngizwa kuthiwa usenomunye ahlala naye kubo sengibuza ukuthi baba ngamboni ngani ukuthi umuntu wesilisa esahlala kube egqoke ezikhinjana ezayegqoko mina bengimgqokisa ngenza yonke into mina ngimfaka le mpilo yakuyona ngifice kunzima manje bese right yena Akasakwazi. so manje yonke into engiziwene engikuthi yonke lento kube nje angizange ngizomosha isikhathi sami ngabe nami ngikude ngempela nezingane zami yabo lonto enye inkiyama ekuthiwa ngithola umsebenzi ngifeze for abantwana bami because kubona ngomama ngobaba kuba uthu siba uqingosho njalo noma ngasabalanga nje umndeni laba bakhona basekhakhoza yakho vele umuntu ongisizayo njengoba ngithi siba u3 nezingane zami nazo siyazi siba u3 ngoba ngisho na ngoDisemba siba u3 singenakudla singenalutho bathi makhelana sizolo manje bangani bami basizolokhu isimozi kubona nangonyoyi bathi Sofia nokunye sizwedlela unye kubona So uwe nje nezingane zakho. Isibhawazi thola torho sikwazi sakhe noma zasekhaya sibe right nje thola peace ukuthula nje ukuthula. And usemncane ke mowa 86 usemncane ngempela andile mina bengitshela ukuthi mhlambe usumdala no usemncane kakhulu. Ngizwe uthi wawunukelwa amaphunga asemoshal obani labade beshona kangakade kuphoqa ukuthi ugcine ungena emotional because mangikubuka emehlweni noma sixoxa okunye ongangixoxeli khona ngiyabona ukuthi ngathi usubabone kakhulu abantu abangasekho emhlabeni yini le amehla akho ayathusa nje yini le ethusa kangaka usuyibone kangaka empilweni ngaphandle kwalesigemeko sokugcina esenzekile selentombazana abayigwazile. Kufanele bengithandana naye kudala before ngithole lo nto ngikhuluma ngayo. Yes. Basina kwaba isikhathi nawo dayi aside kakhulu yabo so asahlwaniswa ukushona ke yena. Yes, not babo ingane wabulawa yini loyo na isikhali nawo wabangwaza naye shithi wayisuka eMlazi isitengo wayisaze ngami uzazi isitengo unekuba lisendwe sizithola unekuba lisendweni. So ngithi nami mama bekane ndo shadende so sabonana khona ngubaba bakhe ndweni yena waseMlazi ukhulile eMlazi kuba kama wakhe yabo so mefene ufika bona mina ngihlala khona ukuthi behleli kefike nto bekaza ngibona so nama ndisele dad uzongibona leso sikhathi ayisho sashele labona intombi yabo ashele hayi sithandane mesithandana ngitshela sangene bengafihli emqondo ngitshela nezingane mina ezu2 yabo ngitshela umuntu ethi umuntu ongithanda nezingane zami ngitshela ukuthi ingane zami ayimazi babwazi yabo azazambona ngisho empilweni wayazi nje so hayifana ke kube right sithandane ingane zami ngifiqama ngezenzela yonke into umfana kanti uyaphanda uphanda ngizothi uyashoplifta kanjalo bebe kids yabo lonto nje imoto yabo kodwa ngangitshela kodwa ngahamba phela ngakubona nami lokho ngicela sengitshelile sekusuka ke bese amazisa ngala isitenge ekhaya yabo khona ngikhwele ngala isitenge tshela ngikhulile isitenge ngathi okay asasiqale sokwazi emlazi sasiqale sokwazi emlazi kuba hayi ngihambe ngiyokwazi kube emlazi kube right nami ngibe ngizomtshengisa njengoba sibengihambe ngihlala ngitshela ngihlala khona leso sikhathi yabo ngithi ngiqala la yabo hayi unongaphuza amanzi ukhululeka. Ungizwa ngibuza ukuthi usebeba ngaka abantu asebekushonelile ubabona
ngoba ngibona amehla akho nokuthi ubuhlungu bakho uma ubona umuntu oseshonile kungazuthi kuvuka itrauma izinto esezadlula zabantu. Yes, so ubhuti lobuthanda naye ubephanda futhi ube umuntu obebamba inkunzi, shoplifter, enza zonke lezi zinto lezi. Yes, ya ngisho kanjalo. So udlula kanjani emhlabeni, kwenzakalani? Ushithi ufika ushithi kade sagcinana bese ngitshela ukuthi besifonelana ngithi hayi etshethi sendwede ngithi mina ngisingala eKosteng yabo. So kasazi iStenga bese naso uzongithola ngalami umfundi yabo. Right, sisoma ingena shift akuthiwa uphindile sebenze eHopes eBhalisa ukukadla abantwana bakhe mina yabo ngizohlala naye la. Ngiyamtshela siphindile ngangimxoxa isikhona into engisana kanje athi okay umkhulu lazokubona phela lapho sisiphinde ngincame ayibalela ukuthi ngihambi ngishiya ingane zakhe ngekuyena yabo. Engikhwela ukuthi akufika ezongibona elokhu efika ke ngitshela ufone eMuzalani ngitshela lo wami sawufona eMuzalani elokhu efika ke elokhu efika kube umuntu oboshwayo ke. Shithi mayefika ngala koStenga uzobona igenga ayazela eWestville yabo uzibona ngala koStenga. Shithi ufika naye ekhawutha utshela mina andulu yamazi lokuthi naye ngiyamazi bani ngoba phela ngwala endaweni vele ethi mina ngimazele eWestville kanje kube ukuthi ke kube fela endaweni izozwana naye uzamfundisa indawo. Lokho ehamba ngoba siyakwazi lokho eyizela utholenye usuku sixabene ebusuku sixabene emini wanamafona u2 enamafona u2 M10 no Vodacom. Yes, nami ngino M10 no Vodacom sasisebusuku sifonana ngamaminitha ka Vodacom ebusuku ndamahala emini sifonana MTN mesine airtime. Shutha phone athi ngisasteng usho ngoba ngichazile ukuthi umuntu oyigitse uthi wafika ngane Steng esuka kwezinye indawo ebusuku angazi yabo. Uyafona ukuthi yazi ngila Steng ngifona ebusuku mhlawumbe kwawula o12 athi ngila Steng bese ngithi mina ebusuku kanje ufike ngani athi hayi wena i-transport ayisekho ngiza ngeenyawo lo abantu behamba noma ngasikhathi indawo efuna ukuyahamba wayithemba athi ngizanya ngiza lapho kini ngitshela iqamba manga lokho engitshela ukuthi ngisendawo ukuthi ngidle endaweni ukuthi echaza yabo. Ethi njengamakhonda okuthiwa aqo ngasekhaya akulalwa akuze ukuthi kusena ngiyibona phesheke ngangizwa ingoma mikhala khona aqo futhi mengiphuma eminyaka ngibona abantu bephithizela yabo lo. Ethi nang sengidlula ngaqo avana bhajwe lapho uvane ukuthi inya lapho yabo. Esengidlula ngaqo kunomsindo aqo ngizwa phe kunomsindo hayi futhi aqhubeka kusho ngiyamfonela angalibambi futhi angene phakathi aphuze vele senabafana abaziyo ayiboshwe nabe Westville bheka bona vele loqo ulapho kade uzokhala ukubala abafana lapho. Futhi kwaphuzwa kalokho ephuma ke ngifonela ke chaza hayi ngilana sengizofinyeza manje ngishimile buwe ufuna ngivisa ebusuku ngilalele mfesimini buzolala ngiyamuza mekhuluma uphuzile yabo. Buzolala athi hayi ngiyeza ufika ngishiya imali lapho ngishela ingane imali yabo akhona lento wanisineke nganginayo lapha ekhasisi wami ufika ngishela ingane imali ithenga into edunga izingane bese ngiyayibuyela ngize ngizoyiphuza mse okay yabo. Esemali ngiphisela inkulu kabi yabo angikwazi ngiphuze nakuze kusi bese na okay ayiqhubeka ngiphinde ngifone mengifona akasalibamba mhlawumbe isiko 4 entathayo manje noma 3 ngisakhumbula mengifona atsaba ringa one way mengifona MTN le ringa one way bese ngiyafona Vodacom asabanje selivaliwe mengifona MTN hey selivaliwe livuliwe li on yabantu uma ungayilindele ngifana ngichaphe ngehlamba ngisha ngehlamba ngifana ngithuka ifoni ngicishe yabo. Angimazi umuntu efonini ongisho ngenhlamba angibese ngiyathuka yabo ngani ngicishe ucinga ngoba ngilinda into kanje yabo. Bese ngitshela ukuthi mhlambe mina mhlawumbe umuntu mhlawumbe sebemtholela intombi yabo uyachuswa le mali ke manje bese uzolethela ingane usicabanga into eziningi nje siyayiphuza manje namantombazana nabo engiphinde ngifone mengifona ngibuza hayibo ngithola nobani wena eyangisho futhi ngenhlamba ngisho nhlamba nami bese ngiyamphendula ngenhlamba yabo qede ngicishe futhi qede ngilala ngigaba ngokuthi lo mefela ngizomxosha ngize la ekhaya yabo lo wami ku6 phuma ilanga akukakavala waqo basaphizela lesasho nengoma mhlawumbe zilako 89 la ngaseliphumile sengiyaklina manje khona open space nje kuzokwakha imixhaso lapho
sakhona leyo ndawo leyo indawo siyakhe imixhaso leyo ndawo akafaka umxhaso uzohamba amfike leyo ndawo ngibona fika umakhana ngezansi ethi andile asambenise lapha fika umakhana bawuthiwa ngala eceleni naphambi sekhaya ethi samse lapha yakhomba phesheya usamse lapha ngasikhomba ushona egcela amaphoyisa nabantu khona ama-danger tape bese ngithi mina hayi ndaba zey'dumbu nje bethi hayi isebenzi yabo hambani ngozwa ngani vele mina ngijwayelanga muntu la yafana ngobuka ini yobuka ba bese okay sami ngiqhubeke ngizigcinela ekhaya bese yahamba-ke bahamba bebembone uSidume kafikile la evakashile mina bebemazi omakhelwane mebebuya omakhaya bangibuza ngimgcinele noSidume abangabuzi bangaqali bebuza ukuthi uSidume akanayo i-trunk esikoshe eBaltruen la ngaphambili ngithi hayibo busumenzani ethi akanayo anda yambo khuluma serious phela ukuthi ngixakule umbuzo wakhe yabo into eyabuza ama-underwear yabo lona ethi akanayo rastiki ande nojoke abakho nobhalo joke abakho nerastiki enkulu ngithi mina unayo indaba athe andangisho ukuthi uyena kodwa ngalo sikhathi engichazela isidingo sesithathiwe sesihambe saya emakhazeni sebuyile bona awuhambe angithi sidakaziwa la endaweni lesidingo umuntu ongazi njengoba kubhalwe ephepheni sitawe kubhalwe ukuthi umuntu ongaziwe yabo ephepheni okay bethu awuhambe uyombheka amakhazeni ase-police station yabo ngisakwazi ade ngikhuluma manje naye intala athi umakhani wayazi ukuthi uyena phela akunzima ukuthi angitshele yabo lonto esicela uphuthuma hayi ngibe ngihamba ngibe ngicela umfana kamakhelane ukuthi angiphelezele abe ngiphelezele umfana kamakhelane siye police station fike ngimaphoyiseni mengifika emaphoyiseni ngifike ngichaza ukuthi abacela uzobona isidumbu esitholakala namhlanje endaweni esesofaya bese bayabuza ukuthi yini naleso sidumbu bese ngithi angifuna uzocheck ukuthi akuyena nibabuye ngane zami yavane ngisho kanjalo yabo bengingenangani nosidumbu but ngasho njalo emaphoyiseni yabo bese bethi angimi ngale mushwari bengidirect mushwari ngemuva sihambe sekhona mengifika fica security hayi sikhuluma ne-security lithi security ngalesikhathi ngikhuluma ne-asthma-ke mina ngiyaphapha ngalesikhathi ngizwa ngishaya uvalo ngivuka nayo i-asthma yabo inkinga lo mfana engihamba nakamazi uSidume athi lo mfana anje akwazi ukuthi ngisine ngikhona ngingena athi ande angikwazi ngingenelanga because angimazi lo Sidume ngiyamazi bese ngikhona ukungena ngikubukele yabo ukuthi ngoba ngiyakubona ukho right yabo lithi security sisi ngena wona omazi yabo ngene siqokiswa into zakhona-ke esecasweni nama-barracks sekhona green sihambe sicela ubhuti-ke asithathe li-security kumina ucela ukuthi ngoba ngiyakubona ngekulungu ubuke idumbu la iningi khona ucela bakhiphele lesi esithwala namhlanje leso sidingayo wena sodwa because ngekulunge lapha emakhazeni hayi phela singene kanti iphoyisa lasilandele bengibuze kulona ukuthi na isidumbu kanjani besilangena naso besihamba nalo amapasijini-ke hayi yanuka emakhazeni kunanje akakavula la kuhlala khona idumbu yabo hayi bebevula ubhuti-ke lo asidonsa isidumbu nesidonsa uza thina semkanje uza ngekhanda kanje lo muntu usavuza ngiyambona mengithi ngimbona ngenyanga ithi uyena hayi kodwa ngike ngifike ngimbuke mengithi usavuza umgwazi ekhanda bamgxonxa nje umzimba ingqondo yahamba la ngikhumbuli ngoba kuthiwa ngaze ngabuya isibili ngizombuka angikhumbuli sengibuya isibili kuthiwa ngabuyela ngazombuka angibanga ngisabonayo sengibuya isibili ngizombona noma even sengiphuma ngaphasi emakhazeni ingqondo yabo yasengihleli ngaphansi police station ngihleli namanzi eceleni yabo ngikhumbula okunye nokunye angikhumbuli kwayila sengihamba ngiyogibela sesibuyele ekhaya sengifonela abasekhaya indoda ngicela bengitshelele kaSidu because unzima ukuthi ngifone mina ngisho ukuthi uSidu seshona ngicela umali ekhaya indoda angitshele umndeni kaSidu ukuthi uSidu akasekho emhlabeni yabo. So umfana wakho unawo matric usipha una matric wawuphasa futhi na 3 years lapha manje intombazane yona uba sine usafunda ufunda ba futhi uqedile matric ngenxa yenkinga ufunda grade 10 futhi akuvumi kahle esikoleni kodwa uyafunda
Uyafuna into so niphila ngani nidla njengamanje ukusinese kuvalekele neqolo lakhe ngoba ngichaza besiphila ngempesheni ivalekela stele yami nje kakhulu uthi ngiyaphila ngathi siphandla mhlawumbe uyahamba ke banganini bethola amatohozi ba-understand isimo ukuthi angisebenzi bayazi lapha ecela isihla lasiba 3 markers sebengana isebenzi yabo sipasa mhlawumbe bangani bekhona into elivukayo emakubo asize kutholelo sentshana ngizokuthenga yabo lo i-status kaSiphasi njani manje uyaphuza uyabhema wenzani ezintweni zonke sesenzela ukuthi umbukelo ekhaya ungathi ufuna ukumsiza azi ukuthi umuntu onjani angaze ngambone ebhema bayamqambela kodwa utshwala besephuza bangichazela ukuthi ambambelele ethavene ya futhi nokuvuka manje uyohlala ezitolo yabo lonto but ingane ezithandana ehloniphayo usenze nje umuntu usenze uhlonipha kusayikhona ukuhlonipha nje ngimaze eyikhona phela izenze seyishintshile ukuthi tebe ngayenza mbo uhlala ezitolo nokuhlala emathaveni yeah ngisacela ushiye inamba yakho ukwenzela ukuthi umbukeli ongathiwa ofisa ukukusiza wena isikole wasiqeda yini wasiqeda so umuntu ohoza uye wenzeni kupho sokufisa ukukwenza ngisemina ngiyasebenza emafemini nasemajardini kakhulu amajardini amawashing usakwazi ukuwasha nje ubusandla siyanqama kumthambo nje ngiyakhona cause ngalala albert bebengisiza ngazo ngizahlinzwa kabili sesibe bengisize cause iqala besinganyakazi manje sesiyanyakaza nasegcikeni ngene ngiwashela ngenza yonke imisebenzi kaSuku yenza umuntu ophila ngale malanga yeah so usizo olukhulu ukuthi ukwazi ukuthola izingane zakho usizo ikakhulukazi uSipha kwazi ukuthola umsebenzi okwenzela ukuthi nani nizokwazi ukuba right mase siphatha umsebenzi noma nami sibambisana yabo lonto uhlala kuphi uhlala eNtshawini eSteng indana eSentshawini eSteng kwesikhathi so umuntu okufunayo ungithola khona eSteng eNtshawini yebo okay noSipha ukhona futhi lapha eNtshawini indawo enjani indawo informal settlement imkhukhu noma imizi kwase umuntu eyixhumela imkhukhu imizi nje emihle right amenza abakhila abantu kodwa khona nomkhukhu hayi sekha kuphela khona umkhukhu ikhakeni kuphela okay ngisacela ubiza inamba yakho sesiandile so that umuntu ozofisa ukuxhumana nawe akwazi ukuthola ngithi uyatholakala WhatsApp nase no phone call okay ngisacela ubiza inamba yakho 078 357 yes 5098 okay so ugibele ngani kuzala eThekwini ngicela kusisituzo mali ukugibela kumbe kuyimalini ukusuka le uzala because beku19 rand ngisuka la ngisuka khona 19 rand ngisuka ihlanganisa yonke bese wo 7 rand sola ngize troopeni ihlanganisa yonke fithi nje ngine200 rand ukuthi ngihambe ngibuye okay shoot 200 rand uyibuye yeah ngine200 rand because besibala na ukuthi ngaba masingane wangizikhipha 200 rand asangibele ngabo okay ngizokubuyisela 200 rand yazo kwenzela ukuthi uzokwazi ukuthi usebenzise ke ngendlela yakho ogibele ngawo nje mase ngiqedile ukusebenza sengiqedile ukushuthela amanye ama podcast ngizokuthumelela ungikhumbuza ubhale khona pha WhatsApp kulensizwa le ephendula yakamchunu usho nje uthumela account yakho nje kahle kahle ngizokuthumelela siyacela futhi nakubabukela ekhaya bekwazi ukukunceda ngendlela abanganceda ngakhona ungabiza inamba yakho ke 078 357 5098 phinde futhi uyibize 078 357 5098 wesisandile uyazi ukuthi into eziningi la ezifike zamoshakala khona empilweni yakho yini ama choices obungane izinqumo zakho zobungane and ilento lesahle sitshela abazali bethu ukuthi ekukhuleni kwethu izinto ezizenze ebuncaneni bethu khona indlela eziyo catch up nayo ngathi ezo catch up nathi ngayo angifuni ukuthi uziblame kakhulu asike sithandazele ukuthi ongcono izingane zakhe ayithola umsebenzi zikwazi ukuthi nazo zibe right wena njengamanje mawukuthi usaphuza ungabusaqeda ke manje inkinga ngotshwala akatsamela kade ngagcina ukuphuza yes wenza kahle so ukufocus einganeni zakho
uzame la ongazama khona uhambe emakhishini litholakala khona umsebenzi. Even if khona umuntu oqhamukayo ufuna ukukufonela from the podcast efisa ukukusiza ekufica ukuthi engakwazi ukusizakala, but I doubt ukuthi khona umuntu mhlambe abazofona bethi bafonela wena kakhulu, bazobe fonela ingane yomfana ukuthi ngoba iqedile isikole ukuthi iyona mhlambe sengakwazi ukuthi isebenze wena uhlale phansi. Akukho ngako engizokusho, ayikho motivation eningi engizokupha yona. Engingakutshela khona nje ukuthi uma uke wayibulala uzobe uthatha ingane zakho uyibeka futhi kulesimo lesiwena okusona njengamanje. So awukuphile until ingane zakho ziyasizakala zibe right. Inkosi zokukhumbula isikhathi kumele ikukhumbule ngaso, ngaleso sikhathi yokukhumbula ngaso. Ungayibulali because kusenengane efunda grade 12 njalo efunda grade 10 kanti nomfana wakho nje bekulesimo. Uma uyibulala umfana wakhe kulesimo angeke kwazi ukusiza ingane yakho yakwabo, kanengane yakho leyo kugcina ukufunda grade 10 izogcina nayo isesimene esicishe sifane nalesi sakho. Ungabusayiblame ngomfana okushiyile, usemncane, awukuhlale nje ufocus ubheke isimo sempilo yakho, ulungisa impilo yakho. Ubheke ku-podcast ukuthi ubani abaqhamukayo bathina abantu. Ubheke lapha kuma comments abantu bazokuthinta ngendlela bazokuthinta ngakhona yeso. So nje okwamanje awukufocus, sophinda futhi sixhumane nawe as soon as nje podcast iphuma, so bese sixhumana sibheke ukuthi abantu abaqhamuka abafisa ukusiza bengakusiza kanjani. Kodwa nje udaba lakho licacile kakhulu ukuthi ufunela ingane yakho umsebenzi ukwenzela ukuthi kuzoba right, engagcini isigebengu, engagcini iphara okanye engagcini iphelela eintabeni. Uphinde futhi ngathi ungathola ne-counseling yalezi zinto ohlezi uyibona zabantu abashonile abagwazwayo yonke lonto leyo. Because the mufika la ufika ngitshela ukuthi izandla zakho zigcwele igazi yonke lonto leyo. So nje engazuthi ungalithola lo sizo lulwe ngayo ngqondo uzoba right ne. Because senabantu abakade befikile ngo11 ngizocela ukuthi singene sebona mangibhizi nabo usungakhululeka ungibhalele nje intambama ngizobe sengikuthumela lokho ngikuthembise khona yeso. Okay, awuthi ngibonga kubabukela emakhaya. Babukele emakhaya siyabonga kakhulu. Nibe nobusuku obuhle, sengiqedile noSisi Andile. Nginethemba ukuthi nizokwazi ukumsiza ekakhulukazi ke njengoba ngihlezi ngisho ukuthi sebadinga ama friends of podcast so that abantu abakanje sikwazi ukubasiza ngaleso sikhathi same time. And le mali engimnika yona ayanele because imali vela akagibele ngayo anyway. So kubalekile ukuthi umuntu kakhulukazi mayifika nenkinga kanje because inkinga kaAndile akukhona ukuthi uyagula udinga esibhedlela udingani, udinga nje ukuthi mhlambe at least akwazi ukulala edlila, akwazi ukuthengela ingane zakhe ukudla, ingane zakhe ithole amatohonyana into enjalo nje. So kubalekile ukuthi mhlambe each and every guest esuyagcina afika kuthina esibona ukuthi inkinga nje engalungiseka kancane noma engeke kuba ingalungiseka permanent, but akwazi ukubuyela ekhaya nethemba because yabona nje bezobuyela ekhaya kufanele at least uthi angene na something, angene nalokho kudlanyana. So siyacela ama friends of podcasting ngani zakwethu imali ihlezi nje ikhona kwi podcast so that abantu abafana noAndile beyokwazi ukuthi bebefikile bekwazi ukuthi bephindele emuva nabo benento ukuthi at least ngihambile ngawuzama usizo, ngisalindile ukuthola usizo, ubhuti ukwazi ufika nginike u10 kulo 10 ngikwazi ukuthenga ishebo. So kungiphatha kabi kakhulu mangizwa kuthiwa khona umuntu ohleli nezingane abanayo into yokudla, and this is really sad and ngiphatha kabi ngempela. So izingane zakwethu abakwazi ukusukuma nabangakwazi ukuthi besondele kuma friends of podcast sacela nisondele kuleli viki elizoqala, then ngizobe sengazi ukuthi sengicreate group sesisonke nabasabhalelile siyababona siyabaphendula. It's just that sisafuna ukuthi sibe umthanyana noma sibe idlanzana so that imali mayingena ibe umthanyana ezokwazi ukuthi ilekelela singalekelela khona abantu. Siyabonga kakhulu, nibe nobusuku obuhle, nisale kahle.